ডাইরেক্ট পয়সা চেয়ারম্যানে কালেকশন কৰি আছে, চেয়ারম্যানে মেম্বারক দি কালেকশন কৰি আছে, ৰাইজ কিছুমান ওয়ার্কারক দি কালেকশন কৰি আছে। মোৰ ওপৰত পইচা বিচাৰি আছিলে, মাজে আহি আছিলে, কৈ আছিলে যে পইচা লাগিব, অমুক দিন ইমান হাজাৰ দিব লাগিব, অমুক দিন 2 লাখ দিব লাগিব। মই দিব পৰা নাছিলো তেতিয়া, মইতো ৰাইজৰ পৰা পইচা কালেকশন কৰাটো মোৰ সম্ভৱ নহয়, সেইকাৰণে মই দিব পৰা নাছিলো, সেইকাৰণে মোৰ চেয়ারম্যানটো কাটিছে। बिटिआर ओनसोलाव बा UPPL सरकार फैनायनि उनाव जाख्ल'नाय गैया होनना बुंनाया दिनै जाख्ल'नाया सोराङाव फैगासिनो दङ। नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम A to Z नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन आरो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा जोबथारनायाव कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो हागोन जे थारैनो माबायदि UPPL सरकार फैनायनि उनाव जाख्ल'नाया जामारदोंना जामाराखै आरो नैबे जायबा UPPL हान्जानिफ्राय चेयारमेन बिबान बोख्लायजानाय नैबे बिथां बुंनाय बाथ्राफ्रा थारैनो सैथो नंगौना नङा नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला बुजि मोनगोन आरोखि। दा गुड इभिनिं एभ्रिवान, आं नोंथांमोनखौ आसा खालामो इसोरनियाव जोबोर मोजाङै दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनियाव जोबोर मोजाङै दं होननानै दिनै आङो बे समाव नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौनो लानानै फैदों जे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव जिथुनाखि जोंनि बिटिआर गभ फैनायनि उनाव दायो जोंहा सिन्डिकेट सलायनायजों थाखा फैसा कालेक्शन खालामगासिनो दङ आरो लोगोसे सरकारनि IOI न' मोननायनिफ्राय गोबां रां माने लायो आरो लिट्रिंनि मुङाव बिदिनो 1000 थाखा खरि लायो। जाय चेयारमेना दिनैनि दिनाव UPPL हान्जानिफ्राय चेयारमेनफ्रा माने फैसा बिनायाव अर्थात उमुकनिफ्राय इसेखिनि नांगौ उमुकनिफ्राय इसेखिनि नांगौ होननायाव होनो हायाखै नैबे चेयारमेनखौ माने बिबाननिफ्राय बोख्लायदों। नैबे चेयारमेना दिनै फुरा माने खुला खुलि बुफ्रुजोबना होदों जे आरो नांगौब्ला फोरमानखौबो होगोन होननानै बुंदों। जिथुनाखि चेयारमेनफोर थाखा फैसा जानाय नङा होमबा UPPL गभ फैनायनि उनाव बिटिआर ओनसोलाव थारैनो जाख्ल'नाया जामारदोंना जामाराखै नैबे नोंथांमोना निश्चय नायोब्ला बुजि मोनगोन। आरो जोंहा बिनि सिगां दाख्लैबावै प्रमद बर' बिथाङा इंलिसनि माखासे गोबां खोथा बुंदों बिटिआर डेभेलप जानायनि सायाव आरो लोगोसे हाथियार लानानै हंग्राम खालामबोनाय डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि NDP फोरनि सायावबो गोबां खोथा बुंदों। दिनै नैबे NDP फोरनि सायावसो आंबो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। थारैनो जुदि NDP फोरनि बाथ्राखौ बा रन्जन दैमारि सारनि खोथाखौ सुप्रिम कर्टआव जिबायदि जानानै दङ केसफ्रा पेन्डिं जानानै दङ भारत सरकारनि आन्डाराव नङा होमबा NIA केसाव नैबे बिथांमोननि NIA केसखौ गाबोन समफोर सावरायसिगोन होनै दिनै माने फैनानै दाख्लैबावैबो दिल्लीयाव जानानै थांनाय NDP फोरनि हियारिंआ स्टप जानानै होबाय। थारमाने बेलानो मोनासै आरोखि। नैबे बेल मोनैनि खारनावबो गोबां माखासे खोथा थानो हागौ बिथोरियाफोर नैबेखौ नोंथांमोना निश्चय बुजिखागौ। सोरनि खैसार सानायाव दिनैनि दिनाव जोबथेसालियाव सिगनेटरि जानानै बिटिआरनि सासे सिगनेटरि जानानै जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनगासिनो दङ नङा होमबा दासिमबो उदां महरै बिरनो हायाखै बा फैनो हायाखै। नैबेबायदिनो दिनै जोंहा मैया दाख्लै जों गोबाङानो नुनो मोन्दों दिपेन बर' एबसुनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि अर्थात प्रेसिडेन्ट नङा होमबा नैबे बिथाङा NDP फोरखौ गजानो लुबैनायनि सायाव जोंहा फिन प्रमद बर' सारा माखासे रिप्लाइ होनायखौ जों नुनो मोन्दों। नैबे रिप्लाइ होनायाव माने गोबांथार खोथा बुंदों जे प्रमद बर' सारा माने NDP फोरनि गनायखौ बिथाङाबो लुबैदों थिगानो नाथाय सिङावबा गोसोआव मा सानदों जों बेखौ बुंनो हाया। दा जाय हक नोंथांमोन भिडिअखौ फुल नायदो बिनि उनाव नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। See, in 21st century, nobody should go for violence. Immediate result of violence is destruction. So, when you target to destroy someone, you will be destroyed. So, the violence, the impact and effect is violence is not one-sided, it is both-sided. So if some communities are targeting other community, to destroy them or make some, issue and problems of those communities, so this issue will be faced by them only. So that's why in this century, my request is we should understand that in last century, if we see in the global level, some countries was against the other countries, some countries were friend of the other country. Now you can see in another next century they become friends, and those who are friends they become enemy. So what is the point? What is the point? So now in whether it is Manipur or anywhere in the world, I would request those people who are engaged, who are indulged, who are provocated by some people, they should relook in and review on their agenda, and also they should see that what impact is going to be faced by their people after this conflict and violence.
if we are doing this conflict or killings or violence in this time, our two generation will face. So in Bodoland, in 1996 there was a conflict. We face it till now. In Bodoland there was conflict in 2012. We are facing it till now. So to bring it in the normalcy, it will again take times. So the people who wish something good for their own community, they should not go for violence. When there is violence, we think of government. Government should do something. If you are not ready to listen, what government can do? Government is like, your guardian sometime, like your friend sometime, and government is always positive for you. Suppose in Manipur, now government of India is for Meitei and also for the Kukis. Now, Meiteis have to decide what is their future agenda. Kukis have to decide what is their future agenda. When there is realization on both the communities, then third party can enter. So I would request both the conflicting groups, they should try to, understand what they are going to achieve through this conflict, what they are going to achieve through this violence, or what they are going to achieve through this entire, episode of this, situation. So my request would be they should, refrain from this kind of violence. This violence is not, liked by any people in the world now. We are thinking of a peaceful world where our children can grow, in a positive environment, where our women's, where our, elderly peoples who face loads of trouble in previous decades, they should given a proper humanly treatment. They should given the proper, proper atmosphere to live as a human being. So this threatening each other, this targeting each other, killing each other is totally against the humanity. I would request all people who are indulging, who are, involving in the violence, they should respect the humanity, and your anger, your hatred, and your agenda of violence won't help any single person in the world, neither your own community nor the other community. So this should be realized, and this world is for all of us. Today I am here, tomorrow I will be somewhere. People migrate, from centuries. People migrating. So now we are thinking that we have to protect this, fight this, do that. We don't know what will happen after 500 years. Where we were before 500 years. This kind of issues comes every now and then. So we have to face it positively. My request is only to those conflicting communities. Please rethink on your, present this agenda of conflict and violence. If you realize, then tomorrow everything will be all right. And whatever you wish for your people, for your generations, you can start it, by then and then. Actually, in the present time in our country, some regions, and also in world, in some countries, I have seen lots of violence. What I request as a human being, this kind of thinking should be end by ending of this year, 2024. We are coming in this earth with a beautiful dream, and that is, given by God and our parents and also our teachers, to build the generations, to build the nation, and also to help the human being to progress in the positive direction. So any kind of violence that's happening should be, stopped by the ending of the year. Let us start some new thinking, new initiative in 2025. By which we can restart our pending works, and also do something better for our coming generations, for our own people, and for the human beings of this earth. Because earth is already in the crisis. We can see the global warming, the temperature is, going high, and also the water level is also going down. So many problems are coming. Last time we faced for corona, and some new health issues are also coming now. So altogether, what I would request, let us start new thinking, new approach,
and new work in this time. By the starting of 2025, my request would be to all the people that think positive and start something new positive. Thank you. UPPL দলৰ ভেটি কেনে কিমান শক্তিশালী আছে? শক্তিশালী জিৰ' আছে। এতিয়া ক'বলৈ গ'লে সিন্ডিকেট চলাই আছে, 2-4জন চেয়াৰমেন যোনটো জেনাৰেল এৰিয়াত প্লেন এৰিয়াত আছে তেখেতক দি মানে পইচা উঠাই আছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট সেক্ৰেটাৰী আৰু প্ৰেচিডেণ্টৰ পকেটত সোমাই আছে সেইখিনি। পইচা ক'ৰ পৰা কোনে উঠে, কেনেকৈ উঠে? ডাইৰেক্ট পইচা চেয়াৰমেনে কালেকশ্যন কৰি আছে, চেয়াৰমেনে মেম্বাৰক দি কালেকশ্যন কৰি আছে, ৰাইজ কিছুমান ৱৰ্কাৰক দি কালেকশ্যন কৰি আছে। এইটো প্ৰমাণ আছে মোৰ হাতত, লাগিলে দি দিম। কিহৰ পইচা কালেকশ্যন কৰিব? টিনৰ নামত 5,000, ঘৰৰ নামত 5,000, আই ঘৰৰ নামত যিটো আৱাজ প্লাছ বৰ্তমান চলি আছে সেইবিলাকৰ নামত 5,000 কৈ, লেট্ৰিন দেৱাৰ নামত 1,000 কৈ। সেইখিনি পইচা মই যেতিয়া চেয়াৰমেন আছিলো মোৰ পৰাও বিচাৰিছিলে, মই দিব পৰা নাই কাৰণে মোৰ চেয়াৰমেনটো কাটি দিলে। এতিয়া যেজনক চেয়াৰমেন দিছে পইচা উঠাই আছে, প্ৰমাণ আছে, লাগিলে মই দি দিম। আপুনি ক'ব খোজে নেকি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ পৰা পইচা ধনৰ হেঁচা দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক দিব পৰা নাই, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাক চেয়াৰমেনশ্বিপ কৰ্তন? এইটোতো সঁচা কথাই। মোৰ ওপৰত পইচা বিচাৰি আছিলে, মাজে আহি আছিলে, কৈ আছিলে যে পইচা লাগিব, অমুক দিন ইমান 1,000 দিব লাগিব, অমুক দিন 2 লাখ দিব লাগিব। মই দিব পৰা নাছিলো তেতিয়া, মইতো ৰাইজৰ পৰা পইচা কালেকশ্যন কৰাটো মোৰ সম্ভৱ নহয়, সেইকাৰণে মই দিব পৰা নাছিলো, সেইকাৰণে মোৰ চেয়াৰমেনটো কাটিছে। মানে পৰ্বজোৰা জিলা সমিতিৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকে এইবিলাক কৰি আছে। দুৰ্নীতিৰ যিখিনি মূল নায়ক হল পৰ্বজোৰা UPPL দলৰ জিলা সভাপতি আৰু সম্পাদক, তেখেতৰ নেতৃত্ব এই লুণ্ঠন ৰাজ চলি আছে। যিহেতুকে সন্ধিয়াৰ ভাগত যি যোগদান কাৰ্যসূচী কৰিছে, আপুনি কি ক'ব খোজে? এই টোটালি ভেকু ভাওনা। এইটো 75 জন পদত্যাগ কৰাৰ পিছত 2জন মানুহ মাতি লৈ আহি যোগদান সভা দেখুৱাই দি নিউজত মানে পেজত এটা বজাই দিলেই হ'ল জানো? কোনটো দলৰ পৰা আহিলে, কোন পদবীৰ পৰা আহিলে, কোনটো পদত্যাগ কৰি আহিলে, বা কোনটো দলে এই মানুহজনক হেৰি দিছিলে, পদবী দিছিলে, অলপ ক'ব পাৰিব না যে অমুক দলৰ পৰা আহিছো বুলি, অমুক পদত আছিলো বুলি ক'ব পাৰিব?